Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an MDC ke Shela constituency ba bandri ko parsunram ulapan pau ko jing sngokia ka bajur halor ko kam trikam jing executive committee AC balayalam da ka VPP hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC da ka baong baki dangdon shibun ki benta baki barjala ki yo pan shang dukan bat khayi wat ha ki jat kam ki baki trai jala ru ki la ban ne Habashim benta haka jingya tahi hapo yung darbar uba bandri kupar ulong ba kathong jungka trading but non-tribals regulation kalong banyada but kentiu ya kayo kakot jungi try jela Henry ulapin pau bahadu menta gidang dan bun ki benta bala ailat yaki bamde ki try jela ban tray but khayi hagi kam ki ba ki khasi ba ki we ki jai bindri try jela ki la ban penyaji Ulama ham balada ka council campaign ngor bhagane kan kta ikilat kamai ke ji jungi samla ba kinong shong shnong try jela Ula kentu ya ke isi ba ya lamdo CM ba Winston Tunilingdo ban pentri kam hong ya ka an ban bishar pnia bhasha ban ai ne pentamai trading license shaki barjala. Uba bandri ko parula ongru ba ka council ka riban bu Ahmad ya ka jingmen toy jungki try jala ban pentik na baki kam khayi patengi baki khasi kila ban ne kim dei ban ne shaki briu na bahar. Ula dawa ba ka trade department ka dei ban kam perking ban bud renti ya ka mensim jungka 6 schedule ka trading regulation Kenang ban yada ya ka hok bat ka yo ka kot jangki pat ba ka bri nyutrem. Ha ka juk pola kendu ya ka executive committee ban shim kia halor ka ka benta namar ka jing ai trading license ki bar jala ka mat ka bakta ben ya ka jing im ka lawi jangki try jala ha Khasi Hills. Dorbar jini ya baningkong kalong kegi basuksi adien lado no yakla banyakran kamtam ki topik ki berongkam penijiro nakapor cukupor sorkar jela bakaliang persya kecitong bengiyo donasi bengin jidon por banyakran kita ki topik bakta ya kastil lan ya bakta aja bentir kumjuro mengi kumgaliang yatai menyo ong than ka opposition yong galiang yatai marhaban ya keren ya kani pa na benta kajing bahahi tongka jela berkuwe bat kamtam upun samu bahak akane Khasi Hills Autonomous District Council ya jing sisa kilabu igi jing keli gibayade bat kaliang tongka triet bat kumjuro kaliang tong kot motion kepala ai pi indra di kong krona wajiri nang tena no na kindai nang tena nongpo konsensi hinggai ha jing lingkot tongkopor ikam yo isu ban ra kot motion tende dang ni ngasukwa benbu jing keli isi amadan buram jini ba nakopor sakopor ijukeni yakta kentien beyong ba ni kum kaliang kasinsar ngim kwa ban nginum airo yakata trading license kamtam kino pikam ba ki khasi ki jaj meleng lala pantrai bar hakaju koporo hakishnong ki thau ba kisong bisa ai khasi gibon khasi ngim kwa ban ai trading license handrai hakajing wa jonga bat hajing sisa ningkong nakaliang hatuko tua badan ke board of accounts isia badan buram ila iktien bad lakut ka session in a yakane ka list of trading license ha ibati ndrai kai ke besusi menta kala adap lai banai kalakut sakane session batma income yo yakata ka list of trading license te kum GMDC bakit khle ki ba perkhat na benta ka jing baha jongka Chokalawai ke pateng jengi umban sing ya hapan pan ikini list of fresh trading license. Tehang ni lalap syai pada don ki besusi nomor ba don ki kam kum ki dukan syai ki besu jan ki bade jan kumta ter baki khasi jengi hi ki lala ban frei. Om tang ki kamro hendrai ki jaka kamtam kum hayo hiru piatip ba bubun ki bro ki jawa dukan hayo hendrai hang ni lagi syai ba kibre ki bayo ekini dukan hayo di kibre na ba tengamla shu ban ong ngam suthu shu ga jingmut jing siam hakano gorkon imut ong ba minum ai tai trading license kibre bana ba pat binum ai tai trading license ya ki kam kibikila trade kasi te hang niro kadon sekai ke basu linggo ka basu thamularo ka jupor bahakat arterik chung banai bakat ar jung sinam arjar arsan Kalami ko order nang no office ba la mana la hukum yaki snong gi bapher bakinum day shu ban ai NOC yagini gi wine store la ne yagini gi bonded warehouse hendrai gi bai basu thangula kalong ba hangni hakalis bangala yo bangai kidon artli ki bonded warehouse
Bat kawai ro ni kita ke bakam sulingo kadai ba halor jong katu ka jingkhang jong ka blanket kembapi baru pia tip karon pia nong thumai jingcheng nong thumai hang to kalami da ka restoran bat kabar te hatu kata kamandra e ka jingsniu haka imlang ga salang kita gidi gidi jingkli pangakwa bisi yang burung jing injuba bu benai bangla adon ya katu board of account sila ong hiu pulai kali te hawai ni gilat pathai kubor kalami kata ka jingong ba kita gi hiu pulai kali bon kita gi nong khai do kha te ka jing sulingo ngarungam sulingo hadu hiu pulai ngut hin yo teng teng nong khai do kha te kham su hamla handet tengala pan no ya kan les tukumbalong manta kidi khandai kali playo house nam harjar apsan apun re ti phila ban sim ya kan les phila ban ya pani kini gidi fresh khandai kali fresh trading license kan kidan ki trade ki babher kidan ki batrai esi blayo kam sarkar blayo kam contract hab apply trading license toy gitu ngin dakran than namar ho kidan lesi gi kam katukan ni ba kidan ki brewing sempat kot buat bat haba kelayo lesi ya central project ko ila ale kamaram ka badang kam kelayo trading license ya kata ngin kran than ni ya kran bitek ya ka kentien ke pelami nang apor sekopor bau siam mula juang bagi kam jing tray bagi khasi lala ban tray minum ai Hendrai ke junction jungi hang ni pada kalong de Hong Kong. Te kalong ke basuksi bat hakoju upor kalong ke bapendu lat nek bapendu kamai gaji yegi wi khasi gi batrai kumi gini gi jakam.